za huku ndio za vyetu mnaongea kabisa, watoto wanajua. Sasa problemu wakati sisi tunaanza masaa inakuwa kubwa. Tungeanza ile 14 ingekuwa bien, lakini mimi nilikuwa mtoto, singeleta masheria kwa mzazi. Hapana, nilikuwa tutulia. Ndio kabisa. Wanajua kuongea hii maongezi.
picha naye. Pitisha hapo. Emmanuel, mzee iko anakamata picha. Wende pembeni. Wende ingine fasi mzee akamate picha mzuri. Kamata. Ihurire mama, ihurire gusigarana